Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ida liman junnibal fitana. Çınığı baktılığı insan çır çataktan alыс жүрген adam. Özü adamның tabiatı qaysı жерде 4 adam çoğulgan bolsa bara kalabız da ne olup deyipçi. Bir söz çıksa oşoğa aralaşa kalabız da. Bir жерде bir söz palancı jaman, tüküncü jaman dese oşoğa aralaşpay koya albayбыз. Biz dagы bir pikiribizди ayta kalabız da. Al эми çoğurak bir ayıl dengелинде, şahar dengелинде, өлkө dengелинде bir çırçatak bolup bir söz bolsa, andan hiç kim chetте kalbaydı. Har bir adam çıkıp alıp özünün sözünü aytıp, çır çatak, fitna degen söz, эми ötölü oğurrak söz, fitna dep aytpayın, fitna degeni kichine mına çır çatak, kelişpesçilik, bir üy bülödö bolobу, iki adam arasında bolobу, bir iki elin arasında bolobу, bolup kalat, jaşоо эми. Oşondoy uçurlarda koşulbay chetте жүрген adam çınığı baktılуу insan dedi. Misalı kiçinesinden başlayın, ayalı menen kүйөөsү uruşup ketти. Siz bir tuğanı bolosuz. Balanın je kızdın. Je ata enesi bolosuz. Eger jakşılık kalasanız özüңүzgө dagı oşoga aralaşmаңыз. Özü uruşpagan ayal erkek jok dünyada. Uruşpagan ayal erkek jok. Eң birinci adam atabız bolsa, eң birinci ayal Hawa enebиз bolsa, oşol ökөөsü da uruşkan. Ekili adam var ele dünyada. Sen ayttın uşunu je dep, sen aytpaganda men jebeyt elem. Çırçatak bolboy turgan semya jok. Beyişte uruşkan emes. Beyişte normal yaşagan. Oşogo dünyada anday çır çatakka jakındabaş gerek. Takır sizin kızınız bolobу. Uruşup ketiptir. Eşteki bolboy. Uruşsa erteң jaraşat. Bирок четтен бирөө koşuldu, boldu bul masele çoңoyot, эми жараш кыйыныраак болот. Kızыңızды kүйөө алаңыз кичине урушуп койгон болсо, саясат кылып койгон болсо, эми ошого бердиңиз. Бол, аралашпаңыз. Kızыңызды урушуп кайра жөнөтүп коюңуз, болду, жакшы жашап кетет алар. Өкөсү бири-бирине layык ошолорчу. Эч качан bir adam күнөлүү болбойт. Эки адам урушту, өкөсү тең күнөлүү. Бирок бала тарап баласын актайт, кыз тарап кызын актайт. Мына ушунан чоңоюп кетет. Же эки адам урушса, мунун достору келип туруп, биздин досубуз туура, бунун достору келип, биздин досубуз туура. Чыр чатак, фитна, ошондой жерден, ошондой учурдан четтеп, аралашпай, сөз да кошпой, үн чыкпаган адам бактылуу инсан да. Себеп, мүмкүн сиз bir сөз айтасыз, чоңоюп кетет да ошолчу. Hazret Osman radıyallahu anhuga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Allah bildirgenden, Allah жүрөгүнө salgandan aytkan. Bir kez kelet, senin doğrun bolot. Sen eldi başkarıp turgan kez bolgondo, ötö çırçatak çoңоюp көбөйүp кетет. Men oşol kezde ne kılayın degende, eki nerseni aytты. Ün çıkpay, süйлөгөндү токтотосуң, Kur'an'ды көп okuysun. Hazret Osman radıyallahu anhu, meçitke baruunu da toktatup, üyünөн çıkpay koyup, Kur'an-ı Kerim'den başını kötörüp koydu. Bizge bir yerde çırçatak bolsa, Allah saktasın, aralaşpay koya albayбыз. Her bir adam özünün oyun, pikirin, iki adam özü çetişip ketet. Makul çetişpese dağı, ekili adamın ortasında kapachılık boladı. Emne kılavuz anı çoңoytup. Toktatup kalgan başka mesele. Jaraştırıp, ajıraştırıp, bölüştürüp koyu başka mesele. Aralaşıp ketpeş gerek. Übülölük meseleni. Anan kebir nerseni adam bilip bilbeyle süylöy beretti. Bir adam atta baratsa, bir yerden suraytken atыңыздын kança tuyağı var dese, düşüp 1, 2, 3, 4 deytken. Neye düşüp sanap ayt atasız dese,
Bilbeyim, baratkanda birösün kesip koygan bolsa men bilbey ele törtö dep alsam ne bolat deyt eken da. Biz bugün uqqanybızdy ele ayta berебиz da. Biri orup kaldı dese ölüp kaldı deybiz biz. Oşonduktan hazır hem telefondagı başka nerselerdagi köpeyip ketdi. Bir kabar kelse taktaba ile taratmay. Bu öte jakşı nerse emes. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Kafa bil mer'i keziben an yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Adamın kalpıcı ekenine jetiştүү bolat, uqqanын aytkany deydi. Uqqan ile ayta berбеш керек. Biz kichine kezibizde bizde çoğunlar aldayt ele. Koroz bir yılda bir jolu tuğuyt. Kichine yumurtka tuğuyt dese biz oşoğa işinetinik de. Oşont alday bilesizler de. İşine berбеш керек al nersege. Har bir nerseni uqdыңызбы? Makul, sizde kalıp kalsın. Fitnaga, uruş talaşka, kelişmezsizlikке al kunde bolup durat. Ülke dengelinde kuruluşçuların arasında, siyasatçıların arasında, moldaların arasında, dıykanların arasında aralaşpagan adam baktulu adam dedi. Söz katpagan. Siz uşul turalım ne deyiz? Men bilbeyim. Çında öyle bilbeysiz, körgön joksuz. Siz uşul turalım ne deyiz? Men oyumça uşul tura emes kılgan, oşol naçar adam oşol. Hazırkı zamanda bir adam çında öyle bir günö jasayt, el artından uşunçalık süylөгөндөн al günösü taptaza olup, büt günösünü elge taratıp berip taptaza yaşap ketetti. Oşonduktan tildi öte ehtiyat kılış gerek. Oşonday nerselerge takır aralashpaş gerek. Men bilbeyim. Allah Taala Kur'an'da aytkan: "İn ja'akum fasiqun bineba'in." Eğer sizge bir günölü adam, liboy adam günölü, bir kavar alıp gelse, fetebeyyanu, taktagla. Taktabay turup oşol kavarga bir жооп берүү, reaksiya көрсөtүү bir ökünüçke sebep bolup kalbasın deydi. Allah aytadi. Hazret Luqman Hakim öte danışman adam bolgon. Balasına aytadi: "Balam, eğer birö senin aldığına arızlanıp gelse, sen kazı olsan, senin aldığına gelse bir közü ağıp kalgan avalda, birö urup közünü ağızıp salıptır. Balanca meni uşunday kıldı dese, sen anı oturguzup, darılatıp, şaşpagın deydi, taktağının deydi. Mümkün bul, balancanın iki közünü ağızıp gelgendir deydi. Oşonda sen teң bolsun üçün bunun ikinci közünü de ağızıp koyuşun gerek deydi. Kazı olsana gerek. Şaşbaş gerek. Biz hazır birö kelip bir nerse aytты işenebиz. Bir erece var. Man naqala laka faqad yanqulu anka. Kim sizge birödün sözünü alıp geldi mi, sizdin sözüңüzdagı alıp barat. Bul bekerçilerin işi. Özünün sözü bolbogon bekerçilerin işi, bunun sözünü buga taşıyt, sizdikin koşturup aga taşıyt. Sizge birö söz alıp geldi mi birödükün? Siz biliniz, menikin nege alıp barbayt deyip. Alıp barat. Bir danışman adamga birö kelip aytat eken, palançası da uşunday jamandadı dese. Al ok atkan eken, maga тийбей kalgan eken, sen alıp kelip sayıp koydun da oşonda deyt eken. Birö turalı jaman söz aytsa, oşonu alıp barıp jetkizүү bul jakşılık emes. Oşonduktan fitnadan alısırak жүргөн jakşı tuğanda. Tınç жүрgön. Körbödüm, bilbeyim men. Özümüzdün işibizde önüktürölü, özümüzdün jasagan işibizmen alek bololu, birödün özgöçe semeyni meselelerge aralashma. Ayal menen erkek barga bular uruşat, talaşat. Bar bir tavuşat keyinç. Ortada siz günölü bolup kalasın. Bir okuya öte maga jakkan oşon üçün köp aytam oşol okuyany. Bir ayılda biz dinlez doğurduk okuyası, bir ayılda bir öte el korkkan hem zalim adam emesken, bir bolat oşonday adamlar el sürdönöt da anjanda süyley albaydı. Sözü ötümdü. Oşonday bir kişi var eken, oşonun kızına bir öylönöt jönököy jigit. Anem kündördün birinde birdem bolup turup anan bir urup koyot.
уруп койгондо болду, барып атама айтам, атам sen кетет үйдөн. Эми бул жигит ойлойт, атасына айтса атасы эми паланчы. Öldüm эми бүттüm, кызын угуп аял алып кетет, бирок менин акыбалым эмне болот деп үйдө күтүп турса, кызы барат, ата күйөө балаңыз мени урду дейт. Урду? Отур машинеге. Өзүнүн аялын да отургузуп алат. Караса келатат машинеси. Öldüm деп даярданып, кепинин бычып турса, кайнатасы үйдүн алдына келет да, үйгө да кирбейт. Сырттан эле чакырат, күйөө баласы чыкса, кызын түшүрүп айтат. Ой акмак дейт. Мен өзүм аялым бага албай жатсам, сенин аялыңды дагы багып берейин. Ал аялың деп таштап кетти. Мына чыныгы кайната, мына чыныгы ата. Ошонун кийин арызданып бармай жок. Мына семья. Ошондуктан үй бүлөлүк маселелерде биринчи тандап, карап, териштирип бергенден кийин аралашпаган эң данышмандык, эң акылдуулук да. Эң акылдуулук. Эгер урган болсо, сиз аялыңызды урган эмессизби? Сиз да ургансыз. Ошонун ответи жообу. Сиз урдуңуз го, ал да бирөөдүн кызы да. Сиздикинде кичине уруп койсо эчтеке болбойт. Мен уруш керек дебейм. Урбаш керек эркектер. Эркектер аялга кол тийгизгенге акысы жок. Эми болуп калса дейм да. Болуп калса эми ошончо үчүн мындай эркек жок дүйнөдө, күндө аялын сабай турганчы. Макул бир айда бир сабашы мүмкүн кээ бир эркектер. Туура эмес бул дагы. Бир жылда бир сабап коюшу мүмкүн. Туура эмес ал дагы, сабабаш керек. Бирок эми эмне кылабыз? Болуп калса, эми ошончо үчүн бир жыл жашаган ийгиликти баарын унутуп коебузбу? Ошого күнөө айттым го, эки тараптан тең бар да. Ийгиликтүү үй бүлө болуу үчүн бир алтын эреже бар. Эмне? Кезек менен ачуулануу. Ачууланбай койсок болбойт. Аллах бизге ачууну берип койгон. Себеп биздин организмибизде эмне бар? От бар, суу бар, аба бар, топурак бар да. Оттун сыфаты кээде ачууланып турабыз. Үй бүлө сүйлөшүп алалы. Аялы менен күйөөсү сүйлөшүп алсын. Кара, мен ачууланганда сен ачууланба. Мен эмне десем, үн чыкпай тура бер. Анан сен ачууланганда мен эчтеке дебейм. Кезек менен ачууланса, бул үй бүлөдө уруш болбойт. Чогуу ачууланса барго, пажар болот да. Эркектер айтат, аялдар эле жакшы болсо биз жакшыбыз. Аялдар эмне дейт? Эркектер эле жакшы болсо биз жакшыбыз. Жок, андай эмес. Экөөсү тең жакшы болуш керек. Бирок эми биз эркек болгондугубуз үчүн айтабыз, көбүрөөк аялдар эгер ушу тилин эле. Бир аял киши эми азыр жанагындай дем сала турган молдолор көп го. Бир молдого барат экен. Дем салып бериңизчи, ушул күйөөм сабайт меникеде. Орой мамиле жасайт. Şu kүйөөм bir жакшы адам болуп калсын, дем салып бериңизчи десе, молда дагы акылдуу экен. Болду, дем салып берейин, анын деми бар дейт экен. Ушундай дем салып берем, сонун болуп калат. Бирок анын үчүн арыстанын муруту керек дейт экен. Ошол арыстанын мурутуна дем салып берем, болду, күйөөм сонун болот. Сабабайт сени, эч качан өмүр бою урбайт дейт. Эми аял киши чыгып алып арыстанын мурутун каяктан табам? Эми токойго чыксам жеп коет. Каякта зоопаркта бар. Зоопаркка жумушка кирет. Биринчи коёндор тамак бере турган, анан ушинтип түлкүлөргө, карышкыларга өтүп жатып, акырын жылдар өтүп, арыстанга тамак бере турган кызматка орношот дагы, күндө арыстанга тамак берет. Бир күн тамак берип туруп, эми жейин дегенде бир мурутун үзүп туруп, түп-түз молдого келет. Молда мына таптым дейт, мына таптым. Кантип алдың десе, ушу тамак бердим дейт, ушу жакшы мамиле. Десе молда айтат, сенин күйөөң арыстандан дагы жаманмы дейт. Сен арыстанын көңүлүн табып мурутун алыпсың го дейт. Ошо күйөөңдүн көңүлүн тапсаң болбойбу сен дейт. Ошо эми апалар, эжелерге болгону кичине эле азыраак сүйлөсө, же орунсуз мезгилсиз сүйлөп алат да. Ошону эле кичине ордуна койсо, сонун болот. А эркектер болсо ишенчек болуп албайлыбыз. Аялдарыбыздын кичине жинденгенине ишенип албайлы. Бизди жамандап, апаларыбызды, аталарыбызды жамандап сүйлөгөн сөздөрүнө ишенип албайлы. Аял киши эч качан күйөөсүн чын жүрөктөн каргабайт, чын жүрөктөн жамандабайт. Не десе десин, болгону ачуу үстүндө.
Ошого ийгиликтүү үй бүлө болуш үчүн эмне кылыш керек? Бирге ачууланбаш керек. Аялыңыз ачууланды, сиз ачууланбаңыз, болду. Кезекти күтүп туруңуз. Ошондо Аллах буйрса, анан бир үй бүлөдө ошондой сыр чатак болсо, ага аралашпаган адам бактылуу адам. Ал ата болсун, апа болсун. Азыр болсо Аллах сактасын. Бирөө чалат, мен анын тайкеси болом дейт, сен мен жээнемди урушуп коюп турсуң. Тайкесинин такыр эле акысы жок андай аралашкангачы. Мен болгону бир кызыңарды эле алдым эле. Бул айылды алган жокмун го мен. Бирөөсү чалат, мен мисалы да күйөө балага чалып, билесиң мен киммин? Сен эмне мындай кылдың? Аралашты болду. Ар бир эркектин өзүнүн намысы бар. Демек фитнага аралашпаган адам бактылуу болот.